Ufuna TikTok? Alright. Nganiza kwethu no ngizosiza nini? Angithi mangabe nisuka la ngaphandle. Othisha mhlawumbe angitshela about there is something called a life after matric. Okuyimpilo lapho khona impilo esuka ingasancengi khona ephabaza kwasanga. So njengoba la wena ufunda umatric okwakho uzoyilungisela ukuthi mangabe uqeda umatric ufuna impilo ikuphathe kanjani. Uzokwakha impilo yakho la uyishape ukuthi mangabe uqeda umatric yiphi iminyango ofuna ukuyingqongqoza ukuze ukwazi ukungena kuyona. So njengoba ngilanga ngizobuza ukuthi yini ofuna ukuyenza akulona iphuthu ungazi ukuthi yini ofuna ukuyenza but njengamanje matric 2023 ngizonikeza umsebenzi wodwa before ngiphume ukuthi hamba ekhaya mofika ekhaya wenze research ngawe yini ofuna ukuyenza after umatric manje yini ofuna ukuyenza after umatric bese uyabuya lonto leyo yenze research ukuthi ifuna how many points bothisha mangabe khona ama handbooks ngicela nibanikeze because kubalekile ukuthi bazi ukuthi lento umuntu afuna ukuba yiyona udinga ukusebenzela into engakanani unyaka usaqala ngoba yikho into ebuhlungu nje ukuthi athi umuntu ufuna ukuba ukwenza medicine ufuna ukuba udokotela only to find out effort ayifaka effort elingana nomuntu ofuna ukwenza teaching no akukho rongahle bafa okwesibili athi umuntu ufuna ukwenza ubunjiniyela but uma ngabe efika lapha effort ayifakayo njengamanje imbeke kubeni social worker lezi zinto ayilingani hamba ekhaya uyokwenza research ngawe yini ofuna ukuyenza ngoqeda umatric then uthole ifuna how many points wena bese uyazi ukuthi maqala unyaka